basurira aizire kukwatwa aba State House abarukurwanisa obushomankuzi omwihanga abatwire muri Ntungamo kumara omwaka ogututire amabega akakwatwa izoba ry'Urwakana nikwe kutwarwa mu koti izoba rya nyumwebazyo bitu eshaha zibire zarengere nuko omuramuzi Edgar Kakuru kugira ngo bamutware omu prison ya Ntungamo mpaka izoba ryo kubanza dero omushango gwe baguhurikize. Omuganda makuru abantu bino kwetomboita ngu sente za pida n'ezabagiga abatura nibagira ngo aboro tubara mu group ebi bigambirwe izoba rya nyumwebazyo obu abanyishengero n'abebembezi kuruga aha district babire nibashomesa kandi nibetegereza sentezi okuzurukora na munonga ahari yabo abayihandikise kuzitunga okutebekanisa kwa PDM n'ekiteekateeko nikirungi konka omuntu otwagitebekanisize owahansi 39% hariho bingi ebitwateireho ebyakwetega kukora kandi ebyatakubaasa nk'okwiguriza bank account abamwe tubaine na ndangamuntu fomu pages 16 na n'orukushaba visa ya America kanakozesa nki. Omunyishengero Jennifer Mohes ashabere abarukushomesa abantu abari mu PDM kwika omu bantu bakawashomesa okubine kutunga sentezi no kubegesa okubaratunga endangamuntu zabo hamwe no kwikanisa n'abantu abarukwebembera niko kurembeka twena tugenda tuti ogwaherezo bunara bakwikanga kati ogwaherezo twaba tutakwatanise ebintu kuza kubasa eze sente nizo kuiha abantu omuntu asyanki nari nizo kuiha abantu omwo mbeshe bibina byo ebibina bikozire bona abantu abo baruma bentasyanki nara batene tasya nabo bagire mu bakafune ntasya barumu okoko nyuma barimu imwe bari yahe kureba ha mwena mu yabo abine ntasyanki nyowe challenge yindi kureba PDM no kugira ngo abantu abakwenda abarya hansi ya line y'obworo below the line abakwenda emirundi mingi n'abatarukubasa aho hariho okushanga ntihitengamo akasente ka transport okushanga ntihitengamo akasente ka forms hati kushanga abantu nibaremwa abo government kwenda mwije nibo barakuremwa abo kwara no kuzo mu groups ndetse nko kusubscribinga kuhereza membership fee nukubarema abo ko umuntu uri kubasa kuremwa kugurura umwana bitabo kuza kushoma nabata kubasa kuza mu group so ahantu ho buzoburi. Parish Development Model ni programu ya government yo kwiha abantu mboro okutandikira ahameroka gasha kwa Simon Ayamba na Richard Nahabwe.